Anya laki din! Nag-apon nyo na. Kasla na banbanog kayo Ay, wala raod. Naggapo kami ijay bantay balasang kaw. Napan kami nagparot iti panaw. Kastaya na. Ay, umadani nga mina, hindi pa nagtutudaw. At da nga min agtudtud ijay banda ti kusina may iso anas kan nga isimpadag iti anak kaw. Aywan anana. Nagrigat no agtadtad ti kusina no matutudo. Aywan gayam. Nagluto nila kay ko itay iti pansit. Umay kayo pa'y nana. Agmerienda kayo. Amok amabisin kayon. Ay na, agyaman unay donang. Nagsingput ka talaga balasan ka. Ni nanamat. Anya lakit din aya. Ala, umay kayon. Aday bagaklakay. Among ka din ni donang. Ha, nakaimimot talaga. Nalabas at kinaimot. Apa yan ako namday ta? Una, agasaman. Inayaban na ni bakit Estela anangan iyay balayda. Ngamda tao, di na pa'y mapadigwan mati jaski a babae. Nini. Apa yakas tamo tanti bagbagam iti kumarim? Anya, saan ko ako mari ni Donang anya? Awan kumarik akas kan kwa na anaimot, na ito lang na ti kinaimot na. Anya? Addan to lang masapul day jay kanya. Pulos, ajak tulungan. Bakit Sana nasaya day tangar aramidem. Kumarim, ngam kasta ka kan kwa na? Basit abana ngam isyo para kan ka? Hala, da kayo, ti agasawa kini Donang. Na? Tutal, isumit ti ayunam. Salbag kiti, makaparurod at talaga. Jaske, salbag pay! Uray anya ti aramidan da ya adonang. Talaga nasakit tinakam ko kan kwa na. Saan to apulos nga agmaw-maw ko naktumawit. Ay, po, na yung daytan agura. Dagita ti rumbang abaliwam nga ugalim, kumari. Apay ko mga baliwa? Ad-adakit di ang nga umap apoy tigurak ken kwa na. Apay nga minaya. Anya ti baso ni Dunang kan ka? Agasaman, idi nagluto ak iti pakbat, uray agtudtudo, napan ko pinadigwan. Isoda nga agasawa, ngam idi nagluto iti pansit, ni bakit Estela ti pinakanda. Ay, una yan. Anya laki din aya. Marurudak man tunggal mapanunot ko ti kinadakes ti ugali na. Ay, unay kan. Nagbasit abanag, nga ba't padakalan. Ay, naustuki di daytan. Hay nako. Una yan ni Karina aya. Basit abanag. Ngam isyo matan para kan kwa na. Ay, un kaya. Bakbakit nan, ngam immature ti panagpampanunod na. Isu nga inayabak ni Nana Estela anangan ije balay. Gaputan nakitak anabambanog anagapu ije bantay. Kan apay apagsakitan tinakam na dayjay. Ay, amo mo ti panagpampanunod nan dayjay. Baliktad. Sa bagay. No da tayo amakawawat, agtatal na tayo latan. Una, bay ang asuman na mauman tulat ta. Ay wala, mauman tulat ta amang daddadael. Siga mo gamti masabat ko Karina. Sasaw ka magang may maysa. Marurudak nga rod isong agsasauak. Apay nga min aya. Anya? No kayat mo mati agsao ngagmay-may sa, ay kat agsao kalat na Saan asyak ti bibiyangam? Tano siyak, awan bibiyang kukan ka, uray pa'y agkisiw ka dito'y sango. Anya? Ay unayan leta nga imbagam si ka Karina. Nagalasmutin leta pa nagsasaong kanyak. Kasano nga min ajak agsao iti kastoy, kat man nakibiyang ka mga amin. Anya? Ay, dita ka man langan. Humpay na sa aking kamot. Immature o bakbakitan! Ay talaga akas jeti pa nagsasao ni Karina, Manong Berto. Agyaman na dyan Karina. Gaputa babae. Tarusan?
Ang mga nung nakaramang kanya kiti saan na amalipatan. Bay amon manong. Kas iti kanayon ko nga ibaga. No da tayo ang makawawat. Bay-bayan tayo latan. At danto lata ti gundaway maamiris na. Dagiti panaglablabos na. Sa bagay mo't gindi Una yun da Karina. Awampay, tinasayat asursuro na. Agam mala, baybayan tayo. Aldan tumal daw na. Ewan saan nga amin nga aldaw kat kukwa na. Amumutan lakay. No siya, ha? Awan pilpilyak no marurudak. Ay unay kan. Aglablabos ka mo tin kadagiti ka aruba tayo. Saanan ang nasayat day ta? Kaya't mo asawan, isoda tinasayaat. Ay, pinagsasawak day jaberto Man nakibiyang tumang amay. Ay, Jack, amo. Nanya ti ibagak kan ka. Aguli magkalan daw. No di mo kaya't amairaman ka iti pungtot ko. Amangan nun niya pa iti maaramid ko kan ka. Gusto day ta pungtot mon. Nabambanog da tao. Iso apangasiman tayong kaagluto kan aginaw. Anya? Awan pa yung oras mo agtrabaho dito unag ti balay. Gapo iti day ta kachichismis mo. Anya? Alain kan, di mo orayan asyak ti makapungtot. Ibarsak ko amin ijerwar dagiti mainnawan. Ta ije mo amapan pidutan. Ala na, anya laki din day tang ugalim. Pare, pudno ti bagbagan ka. Iso pangasim man. Bagbagan maman ni bakit mo. Tasat anak saya day jeng aramidan na. Kasaya pare. Nakababay na talaga. Ngam, kanayon ko bagbagan ngam awan lata. Ha? Iso pang panunutak pa yan. Nga iso siguro ti pan nakaitaw na. Tadi na kaya ti papagbagaan. Agyaman ni bakit mo pare. Tano saan ang mga nututubak? Ah, Nagbastos nga na sumungsungbat ka. bayamon pare. Kasaritak tulatan. Parang saan manin abaribar ti panagsungbat nan. Nasaya at man ta nagranata kumari. Ha? Apay anya din na idanon kanya. Anapan mo kano in chismis iti ka aruba. Ha? Anya ka di day ta? Imbagam kano anak kaimimutak. Kan maysa, napan mo imbagbagay jay ayandama ng norma. Anagalas kano ti panagkawkawas ko. Apay, nasakit tinakam mo, ha? Donang? Anya? Saan aron ba nga agsakit tinakam mo? Gaputapod numit amin dagiti imbaga. Saan na yan? Ha? Pudnumet anak kay mimot ka. Ken maysa, pudnumet anak kaalalas day ta panagbadbadom. Kas kalatukak analmas ijay karayan. Ha? Day tarupam mat, kas laim pasikig alaba. Anya? Iso nga awan tirumbang apagpungtutam, gaputa everything is true. Anya kamatan abakbakatan, kasla saan ka ngagpampanunot? Anya? Imbagak met idi kada kayo, nga ikulong yo dagiti manokyo. Ngam anyat inaramid yaw. Ay, Karina, kung nakitaykan ka, pasensya ka kuman. Naikulong mo't amin ang manok me. Iso na laang tadda nakalubos. Nairanamot nga awan kami dito'y balay nga agmalmalam. Iso asaan mi anak kita adagos. Anya? No nakita mi kumaadagos, inkulong mi Oh, nagado ka manan arason nyo. Dinadahil ti manokyo, di ka imulmulak asabong. Ay, pasensya ka ka din, Karina. Day talang ti amuyo. Pasensya, pasensya. Ha? Agyaman kayo ata, bakit kayo? Tano saan? Ha? Anya? Anya kamatan Karina. Mangibabain ka talaga. Siya kung ti mababain ka po itikasta nga ugalim. Anya ka din day tangay pagbagam. Agasam ti aramid mo. Napan mo pinagsasawa ni bakit Estela?
Awan babayin mo. Anya? Awan bayin mo kon respeto. Nagalas at talaga ti ugalim. Kasano ajak makapungtot kat imbagak met idin kadakwada nga ikulong da dagiti manok da ngam anyang itinaramid da. Apay, di mo maawatan ayati sao asaan da nga inggagara? Oo, adula amin na rason da ita. Ti kunam kit day inggagara da. Ngamin, umapal ni bakit Estela iti mulak asabong. Mapunpunwa na kun ka Karina. Mapunpunwa na kon. Jesus, nagpigsamot kan dito atudo. Nagpigsa ti angin na. Dito isang bagbagada na pigsa bagyo. Ay katagbagyo latta ka di. Malapdang nga raw, makimpo na. Anya? Danag mo na yan. Ay unay kan. Apay, di ka madanagan iti kasto ay kinapigsa ti tudo kan angin. Naimbag kumamit. No sana flood prone area dito ayan tayo. Kanya lakit din aya. Oh, kita man. Mangrugin nga umunag ti danom dito balay. Jesus. Nga pweso. Kanta nga palang arti kukuha ngay. Mangingatutan akadagiti usar ama basa. Bayang, umay kakid din. Tamapantay di evacuation center. Ang mga numarigatan tan no adda pumigsa ti tudo. Ay! Alakit din! Ingkan no ingkan. Ha? Basta siya, dito ulaklaan. Salpang! Na. Ne, asino nga taday jay? Tulong ka, Ruba! Malmasa ko dinoy! Ni Karina mo diyang pukpukaw agkit kita iti tulong bakit? Iwan nga agpayso. Apay nga awan nila kay na agadwana. Malmasa ko! Sus! Tulungan ka! Ala ama nung Berto, ang katulungan ni Karina, kaasimat. Oray may anod kang Karina! Total, nagalas mo lang tao galim! Adu kami amang dangdangag iti pukaw mo! Gumawang mamayan ko marayakan ka! Nagalas kami tao galim! Anya, ay naman nung Berto, pang-aasim kumain katulungan. Bayam amayanog, sana rumorte asik no kasking kuha na titulungan. Bayam sa mayanog ko naktuboy, nyakan! Imbaglangan tadda ka lang ay. Imbagak ngamin kan ka amapantan. Ngam natangkan ti ulom. Kat kunak ano sumardeng met lang ang titudo. Ad-ad damot ng pigsana. Makita. Ay, anya nga ita. Uray ka sano ti panagpukaw mo. Awan ti imarayat ka. Ha? Gapoy day tayo ti kinaalas ti ugalim. Isong awan pulos tumulong kan ka nga uray may yanod kan. Anya? Nangag ko itay ti panagpukaw ni Berto kan ka. Apay di mo nangag. Ha? Wala kay. Nangag ko day jay. Ur-urayot nga umay naktulungan. Ngamawan mo. Uray dagiti anak ni Bakit Estela. Buy-buyaan dakmatlatan amayan anon. Di dak pa'y tulungan mo. Saan ka na mas daaw no apay akas daydagan ka. Ngamin, gapumot la iti kinaalas ti ugalim. Ay na po. Anyalaki din aya. Jack amo no masyana kuno katawa. Ha? Anya ka din day tanga ibagbagam si kabakla. Amom nga min, adda kidi agpukpukaw kang agkid daw iti tulong. Awan mo't mayat at tumulong kan ka. Anya? Uray gaya mayanod kan. Awan maasyan kan ka. Awan masayangan kan ka. Ha? Di ta ko maamamiris mo ti kinaalas ti ugalim Ngamin, kaadwan dito akaaruba tayo. Inapam sa amatan nga awan rason. Apay ngay akas namot ng tibagbagam bakla. True naman. Amon, idagpukpukaw ka. Buy-buyaan da ka lang dagiti anak ni Bakit Estela. Imbes at tulungan da ka, no. Pakakitaan, anila kay mo lang ti makaanos iti ugaling. Isong agbalpaliw ka man. Ne, itaman pa'y anasingpot ka akasarsarita si Kakarina. Kunak man no inlaksid da kun ako marem. Ah? Ay, kwa. Saan mo't kumare? Si kakit di mo't.
Anya nga day taimot mo. Sidaan, kumare. Umay ka manin padigwan. Naglamag ti panawan. Masigurado ka magustom dayta. Nay, nakaskas daw man day ta kinasingpot mo ita. Si kamat, kumare. Saan ka nga minasigod akas takat? Isu amas daawak man? Aklo na, kumare. Naglablabasak iti kinachismusak. Kinaalas ti ugali. Kun amin nun adakas akababalin. Ngam na amiris ko dagi jay. Idi dandani ak nayanod. Idi nagpigsa ti bagyo. Nga awan mayat at tumulong kanya. Ha? Iso aman ipod ita. Agbalbaliw akon, kumare. Diyak kayaten ti makiap-apa iti kaaruba. Promise. No siguro saan na nagbagyo tinapigsa, saan ka pa yan nakamiris, Karina? Ha? Ita, ang mumaw na saan na nasayater aramidam, nga amin akaarubam, kat apaam, kat ichismis mo. Lakay. Ngamin, nudumteng ti chimpong agkasapulan ka. Agpangadwada at tulungan da ka wano saan. Ngamin, mapanunot da dagiti dakes akababalin mo. Mawatam? Wan lakay. Anya lakit din aya. Maawat akon. Iso amanipod ita. Agbalbaliw akon. Promise. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasarita ni tibiyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.